may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpa-refill kan, Henry Lakay, na ibusmot gaya mong tinanumta. Ewan, inton madamdam ba? Susan, bakit? Day nawaw, apay nga inton madamdam apay laeng, kat makain-inuma kaun, amumay anagbara ti panawon. Ay, mabit lang ah. Tasaan pa yan alpas ti basbasa ka libro. Makauray ka ka di mabakat. Ituloy muntaw kalpasan ti panagpa-refill mau. Mala, isaganam nga raw ta water jug tayo pa-refill ka. Punasam anasayaat. Tama nga no nakataptapok tumanag. Nakababain may. Tumakder ka nga ruditan na. Ewan ko naklanga-rudan. Ay alakit di mo tan bakit. Ay ti panakit-kitam kanya kaya. Sa daw? Ay nawaw, apay ada kayo tinang bagkat iti danumyo, nanang. Kasadaw kat busy mo't ni tatang mo ijay balay. Anya ti aramiden ni tatang aya. Apay asan nga iso ti ibaon niyo. At damanan libro abas-basaan na. Anya? Bayamon ni tatang mo. Kas jay mo't at talaga day chay. Ay saan ang mabalin, nanang? Ni tatang kuma ati mga ramid iti day tata na pigpigsa. Noor-urayak ni tatang yaw ay awan latam mo kanakaw. Mapanugak amang idubli-dublay no dagduma. Mutuyan ta water jug, ta itulod ko, nanang. Ay saan na nakaw? Kabaila kong daytaw. Amangan mo't no kumaro ti an-an na yan niyo. Saan mo't siguraw? Nasaysaya at matlaang no siyak ti mangisang put ijay balay. Bareng makarik na mo't tinalaing nga amayaw. Una yan bakit? Kunak mo ta siya kung tibangi pa-refill iti danumta. Ay aglisi ka man itidalan kaw. Ay muto yan tatulugan ka. Siya kung tibangi sirek. Ay nawaw, kabailak. Kat no madlaw marigatan ka na. Ay no talaga ka. Napan ka kumaadagos idiimbaon ka. Ngam saan inuray mo nga insangpet ka dito'y balay. Sa ita, feeling concern ka kanuman. Ni bakit may... Ay aglisi ka kunanay. Di ka man pasalsali di tadalan ka. Taad-adda marurudakan ka. Agpakada akong bakit? Mapan ko iwayway tinuang ta. Mapan ka laeng San amasapul nga agpakada ka. Ay nawaw, asawa ka bakit? Siyempre, agpakada akad ka. Tanuan mo at tinapanak. Aging kakadiita ka nasakit tinakam mo kanya. Pag-aasi ba, di mo dadaulan tal daw ko. Ha? Ay suri gaminan Ulitak manang, agrubwat ka no adda papanam. Papansin ka launay mo. I love you. Agrubuat akong bakit? Makaparurod ka. Apa yan? Mariginalain. Na ano tahusyo? Tinagbat na nga rod, pare Henry. Isumalagay ang mga wanti danum-adumano ni Jabalay. Nakita man. Day taniaw, hindi pa'y kalman nga wan danum may. Tagayam, adamot ng tagbat iti hosmay. Ada ka diti nalamalastico. Awang nga raud, jak mo ekspektaran at tinagbat dagayam. Iso adjakon ang itugot iti lastikaw. Ay mabiit lang nga raw. Tabangirwarak. Dalakala nga tarimaanan dayta no adalastiko. Ay alamang nga rod paray. Agyaman aklaunay ititulong mau. Na,
Itay pa'y ngagsarsarita da Henry kung chinalay. Anya nga tamot ti pagsarsaritaan da. Nagmayat pa'y ti isam da iti tunggal maysa. Ay nawaw, madiday to yan na mapaspasama ka. Nenene, agturong ni Henry itayan ka. Ay, aging dadalaw sa tapno di na madlaw at igaraw dati bambantaya. Ay, Susan, bakit? Mag-erwar ka ba ni Tilastikaw? Ano ang tilastiko ay Ha? Di mo ka di nakita ni Jenalyn itirwar, bakit? Ay nawaw, ti kayat ko amaamuan. Kanuan niya ti pangusaram itilastiko adaw dawatam. Aday ta ka di. Ay, tarimaanin mi ti host da Jenalyn na natagbat. Anya, Tulunga ka, takaasimit. Iti kalman ka dupay, ngawan ti danumta. no sabali at tao, alisto ka naman. Yapaw, papansin na talaga. Anya ti kudam bakit? Ay kukwam tinangag mo. No kasapulam tilastikaw, mapan ka iti budiga. Na. Adoy jay, di ka manaktak, takas makita mo ado tar aramidaw. Haday ta, Jenalyn. Natarimaanin ti husyo at tinagbat dagiti luko. Ay na, agyaman naklaunay aparay. Ay, awan na yaman na. Nakabaybayan kayo man para husla ang titarimaan ninyo. Nalpasan, Mari Susan. Malagayam, apay anak katakder kayo pay lang di taon. Si ka Henry, apay adi ka mapan iti papanam. Ay, mapanin bakit? Di ka kadi agugungit. At dati susi iti sigod apang iduldulinan ta. Ay, no kasta. Rumwar ka ba ka? Wow, at dalakad ko ita. Ay, nawaw. Sa dino. Sana masapul ama amuam. Na. Ay, nawaw ka. Malay na ka, si ka mo ginalay. Agawid ka. Jack magustuhan ti kasta lipstick mo. Na. Nakapuspos kulman. Agkape ka pa'y nanang. Ramanam ti tinapay aginatang ti manugang mo. Awan ganas ko nga agkape anak ko. Ay nawhaw. Apay mat nanang. Saan akape ti gagarak? At dalaang kayat ko asaludsudan kun ka anak ko. Anya day ta nanang. Sa dino nga tati mabalin a paggatangan iti lipstick. An-anwan nyo ti lipstick nanang. Ikit usar ka, anya kumapay. Ne, itaman pa'y. Igatangan naktuman. Kayat ko tay nalabaga. Tauray adayo ak napintasaklat. O sige, igatangan kayo. Inton agpasentro ak nanang. Ay, nawaw. Apay, an-anom ti lipstick iti drawer mo bakit? Diyak pa'y mat nakita, nag-lipstick ka. Saan ko ako day talakay? Impagatang laang ni nanang kanyak. Ay, no kasta. Aglip-lipstick maggaya man, ni nanang ita. Jack amo, ano anya tinapampanunot ni nanang. Diyak pa'y nakita nag-lipstick ni nanang bakit? Day tamot lang ti pakasdawak lakay. Amangan mo't no dati mapaspasamak iti unag ti pagtaangan da. Kat di tay amaw, bakit? Day tamot ti adday ti panunot ko lakay. Kasaritak tuman nga agpaiso ni nanang no umay tumanan. Simangpet ka di ti order ko a lipstick. Ay, vi anak ka. Simang puten nanang. Ay, nawaw, kita ak mananak ka. Mabit lang nanang Alaag iti shoulder bag ko. An-anom tinalabaga a lipstick nanang. Aramatek tapno pumintasak manmat. Ay nawaw. Ita bakit kayo? Sayo mapanunot ti kasta nanang? Diyak mo't ipalubos aday di adrenalin lang tinapintas dito lugar taya. Diyak mo't ipalubos Anya? Ay nawaw. Naka-lipstick ka mat Mari Susan. Anya ko maitakan ka no nakalipstick ka. Ay, bagbagay mo launa ay tinalabaga a lipstick Maray. Ay talaga, sa anak mo't nga agpaba kanya. Agpaabak. Saan mata kumpetensya ti panag-lipstick Maray? Hindi ko nam siguro.
Kadyak nakita ti panag-isum mo iti asawa. Idi na minsan. Papansin ka launay mo iti asawa. Anya ti ko na, mare. Nanya tinangag mo di isaw. Ay na, di ka maawatan, mare. Awang matiyam mo kadakas nga inaramid ko tapno guraan nakakasta. Mapan ka lang gumatang. Gam nakapuspos ko ti lipstick mo, baka? Apay kit di asaan, kat bagbagay ko mag... Ay, nawaw. Ay, at puno ka man kanyak bakit? At dan samat nakain labam dita. Iswakasta ka. Saan ka mat nga lip-lipstick, hindi ka? Anya ko maitakan ka. Hey, abagan mat numaysa ka dagiti karo ba tayo? Ti purpurmaam dita. Si kalaan nga ya, ti adakarbangan na nga agpapansin, Henry. Kabalak mo't Hey, di ka bawatan bakit? Awam matya mo kadakas nga naramid ko. agin di mo kapailang dita. Sa bagay, kasta kayo matalalakay. Nalaing kayaw amang ilemang ite kalukwan yaw. Agyaman naklaunay iti panangitulod mo iti irek abi nga ikaw pare Teodoraw. Agan anad ka nang runa ka rumabeeng. Hey, unay kan bakay. Hadak lang dito'y balay. Apay, aday tapay lang Teodoro. Tinangi pabagkata, bitibingay mo nga iri. Soma, tinagboluntaryaw. Di ka payagyaman ta dati mayat at tumulong kanyak. Jakon imbagakan ka, taamangan no awan mutlaang ti oras ma. Sapay nakapuspos-kol, ta lipstick mo. Kurso na dam samit, day ta at Teodoro. Tinulungan naklaang kastanti bagham. Ay, nawaw. Madanagan akmatan, itingas tagar aramidin baka. Anya ko matipagdanagam. Una, tanagpaitulod ka pa'y lang, iti sa bali a lalaki. Naasyan nga rujay tao kanya. Kanya ti kayat mo aya. Bagkatag ti may sasako nga iray. Ay saan? Nasana ka sa tikayat ko sa wun. May lagayam. Nagadwa drama mo. Anya ti kagarayo, tatang. Ay, agpatulong akbankin ka, ay bi anak ko. Anya ti may tulong ko, tatang. Ay, madanagan aklaw na yan anak ko. Ay nawaw. Anya ti pakadanagan, tatang. Madlaw ko gamay, nagpapapintas mo ni nanang mo. Agaramat pa yan iti lipstick. Anya ko maitan no agpapintas ni nanang, tatang. Eh, madanagan na. Tabangan no at dati purpurmaan na sa bali dita. No maminsan tupay. Kata dati karuba abang itultulod iti karga na ijabalay. Kas kung may di na minsan. Amo na nga awan ti aramidag. Gimda jay pailaang mata Teodoro. Tinangi pabagkatan na itirik. Bakit kan lakay kayon ka ni nanang, tatang? Iti anya ko maaga pong agpaaram pay lang ni nanang ngay. Ay, dati amo tayo ngay. Kasi no, nagpaaram ni nanang yu iti sa bali. Eh, natulugan na kanak ko. Kasaritan ba ni nanang mao? Na, Anday takay man ako na akong tatang. Mangrugi kayo manan. Bakutan ni nanang. Iti anya makagapo nga agpaaram pay laang ngay. Anya ti may imbaga ni tatang, bakit? May nagkid daw iti tulong lakay. Tulong? Wen, madanagan ka nung amin. Ne. Anya law na iti pagdanagan na. Wen tagpapapintas ka nung matan ni nanang. Madanagan no agpaaram ni nanang iti sabale. Ha! Dahil talaing gayam. Ay, una yan dagita alakay kan bakit? Naku nampay lakay. Ipakat daman ng tiki na OA da. Imay ni tatang dito'y balay di na minsan, nanang. Ay nawaw, anya ti imay na imbaga. Agpatpatulong nga rod, nanang. Ay nawaw, apay kano kaadamot ti makan ije balay. Sa bali at tulong ti kasapulan na, nanang. Anya manag, Agpatpatulong kanya. Tay pagarup na nga agpaaram kayo kano iti sa bali. Isong agpapapintas kayo. kurang pay data.
Saan kaya maawatan, nanang? Quits lang Uray iso magkat papansin iti sabali a babae. Ammom kaday iti na minsan. Tinulungan na ni Mary Gina Lane amang tarimaan iti husda. Ngam iti siya. Ultimo agpa-refail iti danaom kun mang bagkat iti iri. Awan, alis tayo no sabali at tao. Ngam no siyak nga asawa na. Ay awan, ti manamnamakan kwa na. Kinasaritam ka din ni nanang mo. Ay vi anak ka. Hanya ngay tiinbaganakan ka. Agselselos laang dayjay, tatang. Anya? Kasanumat ngamin. Di yo amo at tulungan. Ngam no sa bali a tao, alisto kayo. Iso aday ta, nagpatulong matan iti sa bali a tao. Ay, iday tati makagapo. Wen, tatang. Madlaw ko iti tono ti boses ni nanang agselselos. Tinulungan nyo pa'y kano ni Nana Jaynalyn. Ayun, nanakaw. Isumat lagayam, tatang. Agselos basit, dya bakit? Day tala ang gayam ti makagapo. Ay, alahin tut sumaruno. Amo kong taramidag. No na duma. Di mo ngamin maidiretso ni nanang yung kanyak. May salaang ti may bagak kada kayo, tatang. Saan adakas ti tumulong iti sabali a tao? Ngam ununaan nyo kumaatulungan ni nanang. Tapno saan nga isupay a pagsilosan ken pagsakitan tinakam na. Uray asino mat nga asawa agsakit tinakam na no sabali a tao ti priority ti lakay na. Ay, nawaw! Saan adakas ti tumulong iti padam a tao? Ngam sakbay a tumulong ka, ununa ampay kuma ti pamilya. Tapno saan nga isupay a pagsakitan tinakam ti mismo a kapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay pa'y apag na Andres lakay. Apay aya. Ay, umadan iti kalay sa tikabsat ko. Ngam awan pa'y pulos ti makukwartamit. Apay, adabayadan nyo? Saan damat kiti adumaw dawat? Ngam pampanunutak lang ti kwarta nga aramaten tayo. No matendar tayo iti kasarda. Saan mat amasapul adakkel agatad ti may tugot lakay? Tinapatag kat ada pang regalo kan pagplete tayo. Mabalinan ti 5,000. Naa, uman anay ayamat ti 5,000. Mano kumaaya? Ay kat 15,000 kumaa. Ay nawang, nagdakkel matan? Wen, tapno sigurado. Anyat amom ngay. Ang mga no agkasapulan tayo iti kwarta. Kabayatan ti kaadda tayo ijay. Agtipid tayo nga Narigat mo't no umutang tayo. Isupay manan ang mapampanunot. Siya akong tad panunot iti pamuspusan bakit? Kitaam tasaan manan akong kumpurmi agamit ti salsaldam dita. Ado ka di pa'y ti ipaaramid mo, Mari Lorna? Agparuot kan agpamula akpay mare. Apay ka de. Adang amin lakad minton umaya lawas, Mare. Kasarti kabsat nila kay ko. Manong aldaw yu ijay mare. Talo daw laang mutkit di Mare. Di urayan ka.
Saan aras ti paramid mo, Mare? Saan matkit de, mare? Umatender kayo pa'y ituloy tanto nagsubli kayo. Tapno makainanakak matlaang. Agyaman naklaunay tamawatan nak, Mare. Anya ti aramiden ta ita, Mare? Ituloy ta ati aramiden ta idi kalman, mare. Numalpas, rogyan tameten ti agruot. Umunakan ta sumuro takto. Gumatang akpay iti merienda ta. Kung naklakit din o sino tinakamotor si Mangpet, si kamot kayang pare. Ang mga no dati kwartam dita, pare niko. Ay nawaw, an-anwam ti kwarta o pare. At dangamin tilakad mi inton Lunes, kat kurang tikas on hand mi pare. Umutang ka pare. Saan pare? Isaldak ko mati motor ko. Anyo, Di ka madanagan. Ta saan mo't amabayag pare? Uray makabulan laang no iso. ano ti pangisaldam iti motor mo pare? 15,000 lang pare. 17,000 to. Ti sublikan ka. Agaramit tayo ti kasuratan, akalpasan ti makabulan, katagbayad kan. Uwan pare. Ay, agyaman naklaunay pare. Nalakakaamasit kan. No saan ka lang agayam? Saan ko nga awatan ti motor, nga isalsaldam? An-anwam ta motor ti kumpare, ni ko anak kaw. Insalda na dito, nanang. Anya? Diyak ko maumanugot, ngam kasapulan na kanumot ngamin ti kwarto, nanang. Nalakakala maasyan anak kaw. Sapay la kumatag tong palti kumpare, may titulagan niyaw. Adati kasuratan ngay naramit ko, nanang. Wan, adati kasuratan. Gamsigon ka dagiti kalugaran tayaw. May sama dayjay nga Andres ang narigat akasarsarita no kwarta ti saritaan. Nagtalakak lang kan kuana, takumparik mo, nanang. Ada kan kuana, no dadaulan na, ti panagtalik ko kan kuana. Ay nawaw, awan matan ti motor tayo lakay. Diyak matan makita. Di ka di madanagan bakit? Saan dati nakaw ti motor tayo? Ay nawaw, nang iparadaam nga rod. Iti ayan da pare niko bakit? Ay nawaw, apay nga da iti ayan ti kumparem da ita motor Ala, ito, kalpasan ti makabulan. Ang pudno ka man kanyak. Insaldam ka di ti motor tayo. Uwan bakit? Ay na, Andres aya. Saan ka di nga imbagakkan ka saan akong kumpormiti salsaldam? Kasapulan tayo nga rod ti kwarta, bakit? Dahita ti bagbagakkan ka. Masapul adakkel agat at ti ibulsam no adda papanam. Di mo panunutan asikan tumatla ang tagparikot no panagbabayadan. Naa, adamat ti motor ni Andres iti paraangan nyo, antikura. Ay na, insalda na kin kasinsin mo anikaw. Anya, ket no agdinamag dito'y lugar tayo ti style day nga Andres no adda ti gamit nga isaldana. Ay, anya nga minan ti masapul mo kaanakan. Umay ko lang itudtoy natin kada kayo, ante. Ay na, nagadumot kaanakan. Nagalaam itinatang. Mula may kinanang, ante. Nabayag mo't nga minan idinaudi asim marungkar kayo ije balay. Kagagay ati ano si pakakumikuman na. Busy ak mga men nga agar-aramin iti pigadan. Iso adya kun masagaw tiyag bulak baul. Nalpasan ti kasar ti kabsat mo lakay. Agawid na yun Inton bigatan bakit? Ay nawaw, kasano mo ti trabaho nga agunuray ngay? May saal daw lang, mate. Wen angam sayang ti maisal daw. Tapno makapag-relax ka mo't laang, Ti bagamkit de, kayat mo ama ibus ti kwarta binulod mo, sakbay nga agawid ka. Arak tumanan ti papanan tinabat-bati a kwartam. Ay, italaang mate, bakit? Wen ngam adda nga rod pangalaam iti bayad mo. Siyak to ti agdiskarte. No siya, agawid akon. Umuna kami nga agawid ka dagiti ubing. Adamat kit din ni nanang ang mga wir kadakwada no agtrabaho Ne, ay kat si ka, no kasta ti planom. Di sige. Awan matimang lakpad kan ka. Maibagam ti kastaga puta adda pa'y kwarta nga igam mo. Ala gastos now, parikot later.
Da kayo laang samot kadagiti ubing tinagawid, maray. Wala, tasaan mo't akayat ni Andres ti agawid, Mare. Ada ngamin igam na kwarta ket. Ayun, nadamag ko nga insalda na ti motor na iti kasinsin ko. Kasta nga rod, Mare, 17,000 ti bayadan na iti kasinsin mo. Ni, dakkel mo't gayam. Wala ata nagturad mo't, Mare. No kasta ngamin nga da papanan na, masapul adakkel agatad ti ibulsa na, uray saan mo't akasapulan. Isuntumit lang ti agparikot no pa nagbabaya dun. Dahil tat ibagbagak ken kwa na. Ngam nagtangken ti ulo na, Mare. Iso pa yan ti agdisdesisyon. Di nakpay mat saludsudan sakbay nga agdesisyon. Una yan ti kasta klase ti asawa, mare. Sakit ti ulo. Iso nga agdwa-dwa ang makiasawa. Ta mga numakatumpong iti kaskin nila kay mo. Ay katlala ingam ti agpili, Mare. Tapno saan akas kanila kay ko ti mapilim. Ada ka din swildom ni ko anak kaw. Ne, an-anwam ti kwarta, nanang. Adalaan ko magatangag. Kurang ngamin ti ganansya kadagiti pigada na lakok kahit. Sa anak pa yan nagsweldo. Nga madami ti urayag abayad ni Pari Andres, nanang. 17,000 na yay. Ay, wan. Makabulan ang tinsalda na ang motor na ito no may alawas. Nanang, makabayad mo't siguro. Ta makabulan mo't tinagtulagan mi. Sige. Ano sa klangan nga orayan ti bayad ti kumpare manakaw. Makabulan ng ti motor nga insaldam. Apay adi mo mapanalaan. Kurang nga rod ti kwartak bakit? Noan niya tinagtulagan nyo iti kumparem, agtungpal ka. Kahit anya nga rod ti maaramidak no kurang ti kwarta. Ay nawaw, saan ko naparikot dayta? Makauray mo't siguro ni pare Nico. Nagturad kan tumat nga umutang iti dakkel agatan. Masapul aya nga min adakkel ti kwarta nga ibulsam no kasta nga agbulakbul ka. Ay bakit? Amangan kid din no adda ti tangdan mo dita. Tabulodek pay. No addaman, igatang ko ti mausar dito'y balay. Apay nga minaginastos mo amin ti inutang mo. Manulaang matiplete tayo ah. Saan pa nga imabot iti 5,000? Nao, adda pa'y mo't ti motor ni Andres, nanang. Sa mga imay ni Andres. Kunak lagi di, na imay na inala itay. May saal daw ang naguruurayak. Nga mawam matimay. Nao, apay ngay. Anya nga tanumapan kalangan iti ayanda. Ay, unman laangan. Ang mga nunalipatan na, nga dati responsibilidad na kanya. Apay ngay pare, nalipatam samot, tirumbang abayadam kanya. Ay, kastoy ngamin pare. Diyak kaya't amangag, ti anyaman arason mo pare. Tanagtulagan da, kat makabulan laang. Ay pare, awan pa'y ngamin ti kwarta kita. 800 pesos laan ti adda ditoy. Ay nawaw, sana mabalindi kasta pare. Awan maaramidak pare. Taawan kat nga rod ti kwartak. Kasta nga rudot, ti rason mo. Di ka agpanunot, iti pamuspusan. Ay, di kamot makaawat pare. Uray danugan na kita. Awan ti mayawat ko kan ka. Pangasim pare, saan tay nga ubing? Ano sampay taguray pare? Kasapulan mi mati kwarta pare. Agbalin ka kumamot a responsable. Ta saan laang asika ti agkasapulan iti kwarta. Saan laang asika ti mangmangan. Ay nawaw, inruar mo mata motor ti kumpare manakaw. Aramatak man laangan, nanang. Anya, Nakabaybayag tumot nga agbayad. Makabulan kunana. Ngam di. Agdua bulan ng tamotor na nga insalda na. Ngam di namat kuna nga agbayad. amangan no agungat. Bay ama, taagungot nanang. Ririn to manday ta. Tapno am muna, tirik na no saan nga agtungtungpal iti saritaan ti may sa atao nanang. Marmarwam daya akong pare. Anya pa yun ti mausar ita Andres. Awanan ti motor. Ay, saan ko pa'y amaala? Takurang kat nga rod ti kwartak. Agin lalaing kan tumat anapan ng isalda.
Anya nga ita, awan matlangan ti aramatan tayo. Nane. Ay, nawaw. Ungurmat ti motor tayo dayay. Kat, anya ko maita. Ni pari ni ko dayay ah. Na, apay mat nga inusar na ti motor ko. Agdua bulan matpimanen, adi mo inalala. Uray pay. Awan iti saritaan mi. Nga usarin na ti motor ana isalda. Napunwan siguro matan ah. Pinagururay mong tumat ngamin itinabayag. Ay, nas ka na makasaritak daytaan ko. No siyak ti sika, kompleto makit de ti inutang mo. Tapno maalam matan ti motor mo. Kasaritak ah. Tama nga no magasgasan mo tan. Ita, amomon tirik na. No saan nga tungtong pal iti saritaan ti maysa a tao. Motor mat ni Andres ti inusar ni kasinsin niko, antikora. Muwan ah, tadabayag matanday dya a motor ija balay. No kasta, saan pa'y anak kabayad ni Andres? Wad, isuatap no baka baway. Inusar na din ati motor. Sigurado nga agasok ti agong ni Andres no makita na day tante. Ay nawaw, di oray agasok ti agong kidlapayag na. Sa bagay deserve na. Pasul na lang ah, tadi na mo tagtong pali di tulagan. Usaran mo ti motor ko, pare ni ko. Saan lang nga na minsan na nakita ka? Namin adun adaras. Dakas ka di. Ay, nawaw. Awan iti saritaan tang usaram ti motor ko. Napilitan ka. Tanakabaybayag kamot nga agbayad. Breach of contract inaramid mo. Awan day tayo di pinirmaan ta kasuratan na niya. Kasano? No magasgasan ti motor ko. Breach of contract mo tasasawam dito. Umana iti amin. Sikat isaan na nagtungpal iti makabulan asaritaan ta. Makauray ka man ngamin ah. Aging kakaano nga agururayap. At dakin ka ah. No kayat mo amaala ti motor mo. Agbayad ka adagos. No saan pa yan nabayadan dayta itaabulan. Kukwakon ti motor. Marmarwam ka. Ay nawaw, agdardaras ka matlakay. Nas ka na makabayad akan pare ni ko bakit? Amangan ko naknutagi ko nan ti motor ko. Kompleto ka din ti 17,000? Wen, adda na diskitar ko. Kabailang matgayam nga idiskitaran ka. Pagadalam day ta napasamak ah. Uston ti salda no saan nga importante. Nalawag. Bayada ko ti 17,000 pare. Kabailang matgayam ngay pamuspusan. Ala akong ti motor ko. Wun, mabit laang ta irwar ko. Amangan mo na nagasgasan ng dayta. Awan ti pagdanagam, ta inaywanak ti motor, ay nawaw. Irwal mo nga rudan ah. Tapno malpasan ti saritaan. Wan ka di, relax lang. Isublik a kumpleto ti motor mo. Walang labis, walang kulang. Ay, agyaman na klaw na pare. Inton sumaruno, di kan bang isalda iti gamit mo, no di mo amo ti responsibilidad mo. Makaperwisyo ka iti padam a tao, iti kasta ngar aramidam. Ay, nawaw! Nuan niya ti saritaan, agtungpal ka. Agbalin ka a responsable, kat aramidem noan niya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kunambran daw. Gumatang ka itilugan mo. Wala nang. Tapno dati pag-service tayo. Nang runa kat man manulaang mati agbibiyahe dito lugar tayo. Ay nawaw. Ada nga ron igatang mo. Panagkunak kat umanayan ti ornong ko nanang. Tay ka ba alam ko maabayadan ti gatangam. Narigat ti mautangan. Wala nang. Diyak mat malipatan dagita abilin nyo kanya. Nasayat man nga ron no kasta. Uray saan ang inginaan. Tinapatag kat maaramat tayo. Wala nang. Kadwaan nak tong agpiliwan. Kaano aya? Inton Martes nanang. At dapay ngamin tinapatag nga aramidag inton biga. Ay nawaw, nakitam day jay bakal. Jay, Di ka barbarwalo ka na limabas bakal. Color light blue. Italang mananakitak day talukan dito yung lugar tayaw. lugan siguro dagiti kalugaran tayo Amangan no addaman ng tigimatang itilugan na dita. Sino nga ta? Ay unay kamutin lakay. Masapul amaamamot amin. Curious lang na tao. Sino man nga ta kadagiti karo ba tayo ti imbasin siya? Inton maamwam, apalam tumanan. Amangan ko na. No ma-inspire mo na tao bakal. Nagadulaki di nga ibagbagam ditan. Agawaam kit di ti mangan, taado pa'y ti maaramid ijay garden. Di la mabalen nga itilikodan ti balay ti pangiparadam itilugan mo anak kaw. Ne, ita niya makagapumat nanang. Amangan no makita dagiti kaaruba ket apalan da. Sapay awan gate tayo. Nanang, kukuha tayo matidagaan na kaiparkingan ti lugan. Wen agam amumeten ti tattaw ita panawan. Ay nananang, saan tayo naparikot da ita? Adameten kadakwada no ipalubos da nga apal ti agari iti kaungganda. Sana pa nagpasikat? Ngamay mayat no iti sangwanan ti pangiparadaak tapno mabantayan tayo matlaeng. Sa bagay, adda puntom anak ko. Ala, sumarag kay din tag merienda tayo. At dati ginatang ko ang merienda. Umayak man, Mari Luisa. Sumrek ka Mario Landa. Agyamanak, Maray. Ala, agtugaw ka Anya ti umay mo ibaga aya, Maray. Kayat kula ang timakiin nistoryakan ka, Maray. Agmerienda ka, Maray. Adda na bati aginatang ni Brando itay. Nabsugak pa'y, Maray. Uray no agmerienda ka latta. Sayang dayta. Diyak ka ba ilang nga ibusan? Ay, hun gayam, Maray. Lugan nyo ka day tinakaparada iti paraangan yaw. Ay, lugan ti anak ko, Maray. Lugan nyo madlaang. Lugan na tay sumapi man tigimatang, Maray. No may papan iti kwarta, talaga analaing nga agdiskarte ti anak mo, Maray. Wan matkit di piman, Maray. Awan may bagak iti anak ko. Asawa laengan ti kurangken ko, ana. Ay, ibagam ata sumapul meten, Maray. Mapmapanon ti tawon. Isubat ti kadayon ko nga ibagbaga. Jakam mo. Kabuteng nan samet ti mga asawa, Maray. Ay nawaw, makitkitam di makitkitak bakal. Tilugan ka di anak kaparada iti paraangan ti kumparem. Wan, ti kumparik mo't gayam ti makinkuha. Apay mata di na imbaga plano na gayam ti gumatang itilugan na. Kasta ti mayat lakay. Kasano ko maamayat ti kasjay? No adda planom, di mo ibagbaga iti uray asino man, taamangan no saan pa'y amatuloy. Adu ka dagiti demonyo itig-igid.
Nasakit ti matada ang makakitkita nga agprogreso ti padada a tao. Naa, siya kasamot ti patamahan ba ka? Apay, demonyo kaya mo, lakay. Umunakan nga gaway ba ka? Sika ngay, di ka agawid. Dumagasak man pa itayan ti kumparay. Apay manan ijay. At dalang ti kayat ko ngay bagagan ko na. Na, may papan ka di iti kabarbaro alugan na. Sikretok mo tanday jay Nagadunga mo. Maamwak tumit lang no anya dayta. Ay nawaw. Agkape-kapay paray. Agyaman paray. Nakitak ti kabarbaro alugan na nakaparada iti paraangan nyo paray. Ah, dayjay ka di? Lugan mo ka di jay paray. Uno binurot mo lang. Lugan ko pare. Gimatangak. Tapno adda ti pag-service mi. Narigat nga min ti ag-commute dito lugar tayo. Nangroon hakat man manumot ti agbiyahe. Fully paid data paray. Uno hulugan. Fully paid pare. Rugyam moten ati agurnong. Tagumatang kanto tilugan nyo kanibakit mo. Iti kasta, adda ti aramaten nyo amang i-deliver kadag itinatang nyo. Diyak pa'y masigurado, no kano paray. Amamag, supply lang ti garden may. Narigat ti progreso na kastuilaan. Addan to ka di pare. Ay, kwa paray. Mabali na buludag tilugan mo. Aramatak man mapanak iti barangay hall. Di ka madanagan. Taging ka barangay hall lang. Sana ka rumar. Ah, ay, pare. Pasensya ka na. Ang, saan ko nga ipabulod ay talugan? Anya launa iti pagtanagan paray. Amok mo tagmanehaw. Uray kaskasanaw. Ikan kalangin iti pagpletem pare. Anusam ti ag-tricycle. Ngamin, talaga ajak ipabulod tilugan ko pare. Saan mo't aga po ta imutak? Ngam kabarbaro ngamin dayta, pare. Apay dayjay anak kaw. Pimanaw mo ni kumparem kadi na pa'y naibos ti kapina. Nasakit tinakam na iti imbagak nanang. Ay nawaw. Apayan. Yak ngamin pinatgan tikid daw na. Anya tikid daw na aya. Buluden na kano tilugan ko. Taramaten na ama pa ni barangay hall. Kahit Iti imbagak amang tadaklangin iti pang-tricycle na. Pimanaw mo't. anya. Narigat mat ngamin no ipabulod ko day talugan nanang. Ay una. Narigat nga agpaisaw. Kasanungay no may banggana dita. Sapay ka barbarulaang. Dahita ti di na maawatan nanang. Ay na, awanan. Kaguran akmanan ti kumpare. Nakamisuot kamot anagawid, Erneng. Una yan na kinaimot ay brandaw. Apay ni pare Brandong. Maminsan lang mata bumurudakan ko na. Di na pa'y kayat maut. Anya ko matibuludom iti kumpare, maya. Ay katika barbarualo ka na Aramatak ko man mapanak iti barangay hall. Ngam di na mo't kayat ngay pabulawd. Ikan kalangan iti pag-tricycle mo. Una na kiti kanya. Anyat pa nagkita na kanya. Rupat kwarta. Ay nawaw, amumit akabarbaro di lugan na. How? Manong oras lang maut. Unay kan lakay. Respetom ti desisyon ti kumparem. Madanagan laki ti dayjay. Anya kumamot ti pagdanakan na. Kat kabaalak mo tagmanehaw. Gusto laang ti kumparem. Narigat magpiman no maibanggam ti lugan na. Apay, expert ka ayang agmaneho. No maaksidente ka nga eh. Anya ti planong nanang. Dumaray ka kadi iti bunyag ti apokom? Nag-text ka day ni Manang Muzen eh. Wen, no kayat mo ka no, dagasenda ka dito'y balay inton madamdama. Tanagpasentro da. Itulod da kanto ti manugang mo numalpas ti bunyag. Sika nga eh, di ka mapan. Adamat nga ro trabaho nanang. Ibagam nga rod ka ni Manang mautadagasanak dito'y balay. Wen, agsagana ka nga ro dahin. Mabiit laang dagijay. Wan, agdigo sa kaon.
Ibatim ti may sa asusay no rumwar ka. Tamagan no umununak nga agawid inton malam. Mutoy man ti chinelas ko baga. Ay nawaw, sa dino manen ti papanam, kunak man no aginana ka ita. At dalamapan ko kitaan. Ijay, Basta. na, addan samot manunda ka sa plano. Aho, taka sa plano mo ta sasawam dita. At dalamapan ko kitaan ko ng araw. Ay na, ha? Agyamak. Agluto kang tao, iti pangaldawan ta. Agawid ak mo't ladagaws. Mabit laang na ito, alakad kao. Kunak lakit din no asino ti simrag. Si kamagayam ernay. Makino maklaang nanang. Sa dinaw tinagapam. Ha? Ang dalaang inasikasaw. Ijay, Di talaang na, adaya tinakakatkatawa. Naragsakak laang nanang. Kas kalag balamot anak ko. Bisin mon samot dayta. Mangan ka no mabisin ka. Saan akom kumporme ti katawan dita. Makino maklaang nanang. Agawid ak mo't ladagaws. Tanagluto ni bakit kao. Anya oras na nagawit kayo itay nanang? Alas 3 iti malam. Apay ka day? Sino mo't nga tati awanan ba ina nangugad iti lugan ko anakaparada iti paraangan? Anya? Masapol ang maipapintor manan day talugan. Inugad-ugadan dakit din. Sapay naggunag. Inranada nga awan tao dito'y balay. Kita man. Amagan no na ala iti CCTV. Aywan nanang. Kita akinton madamdama. Sapay la kumata na ala iti CCTV ti rupa day awanan bain. Sapay la kumaa. Taiso ti agbayad no ipapintur mo talugan mau. Agraman lugan anay parada lang di na paraangan. Pagtripan da pay. Una yan ti tao ita panawan. Ada ka din ni pare Ernie, Mare. Adda na panan na para eh. Adda ka di masapol mo kan kwa na. Umay ko lang ibaga nga ipapintor ko tilugan ko nga inugad-ugadan na, Mare. Iso ti agbayad, Mare. Ay nawaw, saan ka amaawatan paray? Iso ti nangugad iti lugan ko, Mare. Naala iti CCTV ti rupa na. Inrana na nga awan tao iti balay iti kalman. Sapay nagguunag ti ugad na. Oh, ato'y Mare, kitaan. Nauunag dagita iti personal. No kasta. Iti ayan nyo gayam, tinapanan na idikalman, ako na nga addalakad na. Un, Mare, makita ti rupa na iti CCTV. Iso asaan na makapaglibak da ita akong parek. Amok ang nasakit tinakam na kanyak. Tasaan ko nga impabulod tilugan ko. Ngam saan ama iparbang tikas dyan nga inaramid na. Ay no, mangibaba inday tao. Nasaya at mat, tanasapa ka anagawid, sika, Ernie. Abay ka day. Mapan ka iti ayan ti kumparem, itamot laang. Ay nawaw. Anya taramida kijay. Anya kumapay, pagsaritaan nyo ti bayadam kan kwa na. Apay ngamin anapan mo inugod-ugodan tilugan na. Nay, di kayag pabaso lakas taa. Inosente agbagat. Awan ti amok no may papaniti na itabanag. Ha? Adda CCTV, impakita ti kumparem kanyak. Madlaw asika ti adda iti CCTV, iso adi ka makapaglibak. Anya? Ha? Di mo siguro impagarop nga adda CCTV da. Iso anaturod ka na nga ramid iti kalukwan. O, anya nga ita, aggastos ka po iti kalukwam. Makitkitam ka diti inugad-ugad am alugan ko, pare. Pasensya kan pare. Sapay la kuma, tamapakawan na. Uray mapakawan ka. Rumbang lang asikate agbayad no ipapintor ko man ang tilugan ko, pare. Anya? Oh, mingmingam ana imbag, pare. Mingmingam na kita. Nagguunag ti ugad na, pare. Anya ti inaramat mo? Kutsilyo ka diti inaramat mo kada kita? Saan ka di maalay tinasayata sa ritaan pare? Nalabas ti kasta nga inaramid mo, pare.
Masapol ang maipapintor ti lugan. Takas na ko nakitay. Nagguunad ti ugad na pare. Makikita mo dayta. Dakkel sa mo ti mabayatan paray. Kadakila talaga. Magastusan ka. Isong nga itapay lang. Rugyamong dagdiskitar. Amangan no, da extra kwartam dita, nanang. Pangala ako mga iti kwarta, katawan mo't pensyon ka. Ay, nawaw. Kasano pa yun dayta? Amangan no, reklamo ni pare Brandaw. No saan ka umano ko titikayat na. Day tatiga na bam, no ipalubos mo nga apal ti agari di tapusom. Kaya't ko lang mati bumalas. Iti anya aga po, katawan mo't tinadagsen abasol ti kumparem ken ka. Di na ka lang pinabuludan, kastamot tang tiramidam. Amok nga apal ti dadduma dita, ay nawaw ka. Oh, anyang ita. Agparikot ka no pangalaam iti kwarta nga ibayad mo iti kumparem. Tulungan na kadiamang solbar iti parikot ko bakal. Kabangalam daytan. Si ka mismo tinangaramid iti pagparparikotam kunak manen. Diyak kaya ti may pabarangay, iwan no may positive Facebook bakal. Agpanunot ka iti pamuspusan. Ay, nawaw. Diyak ka muna niya taramidag bakal. Kasla mabagtita ka namang pampanunaw. Dayta ti ganabem. Dayta ti pagbanagam no ipalubos mo nga apal ti agari iti kaunggam lakay. No siyak ti sika, agbalbaliw kan. Saan nga amin abanag katrumbeng nga apalam? Ay, nawaw! Agbalin ka anaragsak kadagiti naragpat ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Taamangan no isupay ti mangitundakin ka iti pakaisagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kunaklakit din no agpalpala mati masabat ko. Na kayo matgayam tatahulyaw. Ay nawaw, gaputa kasto ti kawis ka, kasta ti ibagam. Relax kay lang, tata. Seryoso kay launay mo. Kun kunak lang dayjay, ang angawon kayo lang. Sa kagkatawa kasta. Lakay kayo ngam diyo amo ti maangaw. Sa dino ti papanan nyo aya. Naragsakan? Sensitibo kay launay mo. Wen tadamatirik na ang masaktan. Apay ngamin seryosuan nyo ngay. Ang angaw ko lang dayjay kunak mo. Na, Panawan kay madlaang ay. ay nawaw, pimanaw latan na kasta. Awan pa'y magtikunada nga agpasensya. Agkapay kabagay, stop do ada pambigsam nga agtrabaho iti bangkag mau. Agyaman aklaunay manang usyang. Ada man ti madlaw ko keng ka. Anya day tamadlaw mo manang. Nay, kasla sa balay ta panagis-isem mau. Iti kasta nga itsuraam kaslada ka apam ading kao.
Ay nasalaw ko pa'y laang magamin na dya Bilma. Apay ni Bilma. Mumati ugali na dya babae. Pagbalinan lang nga ang angaw ti amin. Uray saan mat ang nakakatkatawa. Anya timbaga na kang kaya. Haglang lang nga akanaw ngagpalpalama. Iti na minsan kuna naman na nakasla kriminal. Ay, uray sakmat. Numasalaw ko di tadalan. Nagsasakit na iti balikas na. Inton kwan, ibaga na nga ang angaw na laang. Isunto pa'y. Nagpuskul ti subil na. Ngam awan mo't tinangag na kadatayaw. Nakunampay ading kau. Si kamanan, ti pagsasaritaan dagiti marites dito'y lugar tayo, Vilma Bakait. Di mayat, sakman ang tibida. Ay, nawaw. Bida sasawam mo dita. Katuan matlakay. Biyag kumanang tibambantayan da. Inangaw mo kanukay, ni Tata Julio. Dayjay ti makagapo lakay. Apay, anya ti imbagam kan Tata Julio aya. Imbagak laang mat, akas laag palpalamati lang nga na idinasabat ko. Ang agaw ko laang mo dayjay lakay. No. Kunkunak laang mat Ay na. Panagkunam ka di, kat nasaya at tikas jay nga insawang mo. Ay nawaw, ang angaw ko laang kunakmat. No sensitibo da, ay kaparikot damutin No kasta agawid ka, Nora anak kaw. Wala nang, may saabulan ti live ko. Ay mayat nga ron ano kasta anak kaw. Ma-enjoy mo ti bakasyon mo dito'y lugar tayaw. Pudno launay nanang. Kumusta mo ni Uncle Julio dita? Ay nasaya at latama ni uncle mo Makumikom mga agmulmola iti kumkumpor may iti bangkag na. No apay ngamin asaan anang asawa ni Uncle Kas magita ka naragsak mo ni uncle mo iti biyag na anak ko. Saan mabalin apilitan tayo ang mga asawa no di namat kayat. Ay nawaw, sika ka din day tamari Nora. Nagawid ka magaya man. Kaawawid ko lang ang idikalman, mare. Una yung tikas tala nga maray. Limo magkamutan. Kas kaladram iti kas tala nga maray. Unay kan, mare. Joke only maray. Umisum ka mata? Ang angaw ko laang dayjay maray. Na, saan anasaya at ti ang angaw akasta, mare? Unay kan mare. Di ka maangaw mat. Joke ko laang dayjay kunakmat. Imbagak laang tapno damat pagkakatawaan ta. Nakakatkatawa ayamo dayjay, mare. Alaman. Talaga nga awan mo tinagbaliwan dayjay Vilma, nanang. Ay nawaw. Apay matanay bagam tikas ta anak kaw. Nasalaw ko di tadalan itay. Agasam ngay, kaibaga nakit din akaslaak kanudram. Anya? Gaputalimok mga kasjayan ti bagana. Uray isumat. Nagpuskol ti subil na. Ngam awan mo tinangag na kanyak. Day tapat ti paglaingan day tao. Talaga asaan makarik na. Panunutan na kumamot nga adarik na tayo masaksakitan iti dakas balikas na. Saan nasaya ti kasdi nga ang angaw? Kastamat laang ti inaramid na kani Uncle mo Julio idi na minsan kahit. Padasan na nga ulitin ti kasdi pa nagsasauna. Talaga amakangagmat kanya. Pagyamanan na tanatagpulak ti bagi kitay. No saan? Mga nunadanog ko tinapuskol asubil na. Naibusan ti asukar bakit? Si kaman mo ti mapan gumatan? Mabit lang, tagpalusak pa'y. Ay, nawaw. Apay masapol nga agpilis ka pay laang. When tama nga no ada masalaw ko di tadalan. Diyak kaya ti aglang lang nga anya no bilang man. Gumatang ka laang ngamin. Di mo man ibaga makiinnangaw ka manin no adda ti masalaw mo di tadalan. Dipindi la taala kay. Ay, kasano no makatumpong ka itikaskan ka? Awan Ang mga numakaraman ka di na oras. Relax laang ka dila kay.
Saan na mapasamak dayta? Ay nawaw. Rumarak labiit nanang. Sa dino ti papanam, Nora anak ko. Itayan ni Uncle Julio nanang. Mapan ko la itulod ti pasarabok para kan kuha na. Pakialam mo lang to'y basit ama ta itad mo ka ni Uncle Mau. Naibaglaang nga damo ramanan na. Day talaang ti ipaw ito nanang. Wan. Alam mo ti nga rudan tagrubwata kon. Amangan no agtudo inton malam. Ay nawaw. Sika manan. Apay, anya kumaitakan ka. No siyak manen tinasalaw mo dito'y dalan, ah? Awan matkit day. Na, anya tinakakatkatawa ay, ah? Awan baray. Kaya't ko lang matyak katawa. Na, kas kalaag lamang. Si Kangay, kas kaladram, iti kas talangam. No makapagsao ka, kunamlan asino ka. Kita man matasubil mo, nakapuspos ko launay. Asinaw tinapuskol ti subil na. Ulitin man timbagam. Sika, nakapuspos ko tasubil mo. Di ta ka manlangan, subilan. Di naktaltalikodan no kasarsarita ka. Anay ko, ibatong tibuokan badok. Ay, nawaw! Ulitin man ta imbagam itay. Subilan ko ng kanya, ha? Ang angaw ko laing day mare. Si kaki di mo. Di ka mo maangaw mo. Kas tagayam, ah. Daytoy ti parakin ka. Anay ko, ang dinalog mo ti subil ka. Iguyod mo pa'y tibuok kan badok. Si kalaang ayat ikabaulan na ti makiin nangaw, ah. Nay, apay akasta tilagang mga imbay kaanakan. Nasalaw ko ni Mari Vilma di tadalan itay, uncle. Kahit Dandani nagpinungot kami, ah. Kasano? Sa bali ti katawa na idinasalaw ko di tadalan. Idi inangaw ko mat, nga imbagak anapuskol ti sobil na. Nakaungat ti loko. isumot lagaya magasta tibuok mo ah. Win ata inguyod nak, uncle. Angam, natamaan matkit di ati napuskol asubil na. Iso akwits kamin. Ay, diyak ko makanunungan ti kasta nga inaramid mo. Agam, di ka mababalaw. Gaputan ni Vilma mo't gayam tinakaapam. Amok no anya ti ugali na jay ababae. Pagbalinan na nga ang angaw amin. Nairwam amang personal, banag at pakarurudak lang unay, uncle. Ay, uray asinaw, kat marunod iti kasta nga aramid na. Uray ibaga na pa'y nga ang angaw na laang. Ay, di na panunutan nga damat tirik natayaw ang masaktan. Nay, hagdardara mo tasubil mo ba kay? Ayop din dyan, Nora lakay. Ay, nawaw. Anyat na pasama kaya? Inbaon ka lang aging matang, agawid ka na kasta tilangam. Basol din dyan, Nora lakay. Ang mga inangaw mo manin ngamin. Saan mo't? Agkat katawa aklang mo't. Isumot lagayam asino ngamin ayatin ang ibaga nga agkatawa ka iti sangwanan na. Agraraman kiti din dyan, babae, ah. Nududwa kayo laeng, talaga panunutin na nga iso tikat katawaan. Kita man, tanagpuskol asubil mo. Nanenene, limtagan. Singir to din dyan, babae. Sana nasayati kasto ngay naramid na kanyak. Anay ko, tisubil ko. Nagsakit matano kasta nga agsawak. Pag nakmam day ta nga inaramid dakin ka. Taang angaw ngamin, ti paglaingam. Agdindi na magmag dito'y lugar tayo tinaramid mo ka ni Vilma, Nora anak ko. Subilan ko layo kay di ananang. Subilan? Uy, di na bagay ti Vilma anagan na. Subilan ko natay latan. Ngamin, napuskol mo ti subil na. Si Kaki, di mo tanak ko. Pudno mo nanang. Apay, isulaang ayat ti kabailan na amangangaw itipada na atao. Tapno am muna mo't atirik na nanang.
Wan man nga agasam man ta subilan, anak ka. Isumot ti may bagay kun kwa na. Insensitive la unay da ya tao. Ang angaw lang ka no. Ng personalan na mga tao. Agulimag kaan si Kapidang. Amasan pa'y anak ka-recover ti subil ko iti naramid ni Nora. Nagadupay laang mata sa dita. Napatig nga raw ti bagakan ka. Ay katibagam latan Subilan mo't gayam ti birngas mo ita. Anya? No abay nga minapagbalinam nga ang angaw, uray dagiti sensitibo awanag makitam da ita, si kamutan ti personalinda. Amam ti kunada nga ang angaw lakay. Amo ka. Ngam saan met ngamin anasaya at no amin abanag, kat pagbalinam nga ang angaw. Kita ta subil mo alimtag. Subiyak to na dyan, Nora. Urayon na lang agimbag ti subil ka. So, slimtag lang arudan ta subil mo, natangsit ka pa'y laang agsasaw. Agpakumbaba ka, mate. Bueno, kaya't mo, makarkaro pa'y dayta. Kumusta tilakad mo, nanang? Ay, nasaya at mat anak ka. Napirmaanan ti application ka. Ay, wang gayam. Nasalaw ko ni Bilma di tadalan itay. Kat, anya man ang timbaga na kada kayo. Ang mga inangaw na kayo man hindi a babae. Saan matkit de anak ka? Itikas di akasasaan na. Amaw ka marigatan nga agsaaw. Grabe magayam pi man tinapasamak iti subil na anak ka. Uray lalimtag. Deserve na day tananang. Nasaya at matla ang akasta tinapasamak, tapno aguli makman. Amagan no mabayag pa'y sakbay nga gimbag day jay. Parikot na matanday ta ananang. Day tatiganaban ti mahilig amang personal itipada na tao. Namin anasalaw ko ni Vilma di tadalan, ngam awanan ti mangag ko adakas abalikas na. Sana kas ide. Wen tasaan pa'y anaimbagan ti subil na. At damit gayam ti mayat nga epekto ti inaramid ti ka nakakenkwana. Uray kuskusilapan nak, numasalaw ko di tadalan, okay laeng. At least, awan tinasakit abali ka sa mangag ko. Awanan na ti maramidan na. Nasakit siguro ti subil na no ipilit na nga agsaaw. Iso akasta, agul ulimak malatan. Ay, ka mo ni kararag ko nga ta, amaimbagan, wano uray saanan, tapno agul uli maklaangan. Natal na nga ti barangay ita, akasta tinapasama kiti subil na kahit. Ay, nawaw, kusilap kamat ako silap dita. Anya karamidag, kita man ti subil ka. Saan pa yan naimbagan? Nagsakit no kasta nga agsawag. Pasagidan nakpailaang mat asubilan di tatirsina. Ita, amo mo, tirik na timang angaw. Nang runa pa'y, no personalan. Among bakit? Saan nga min anasaya at nga angawen akanayon dagiti kalugaran tayo? Agalimok kan! Na, tagko sila pa lang. Dito ako manlangon. Ne. Ay, nawaw. Pinanawan na klata na kasta. Hoy! Kita ang bakit? Di mo una itagkusilap. Amangan mo't no tamatam ti sumaruno ama black ayan. No takinatangsit mo pailan ti ipakpakat mo. Ay, nawaw! Di tayo kumalabsan ti agsao. Saan nga amin abanag kat pagang angawan tayo. Nang runa no daytoy kat personal matan abanag. Panunutan tayo kumang at damatrik na tipada tayo a tao. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.